Angola yasinyanye amasezerano n'Ubutaliyani yo kujya yoherezayo umwuka wa gaze mu gihe Ubutaliyani bwakoreshaga byibuze 45% bya gaze iva mu Burusiya nyuma y'ibihano byafatiwe Uburusiya kubera intambara yo muri Ukraine. Abakora ibikorwa by'ubutabazi mu karere ka Equatorial ho muri Afrika y'Epfo kubera imyuzure yibasiye iki gihugu babonye umugabo w'imyaka 42 nyuma y'amasaha 10 bashakisha amatongo. Muri Kenya abakobwa b'abangavu barenga 400 bo mu bwoko bw'Abamasai bakomeje gukorerwa ubundi bwoko bw'imigenzo isimbura ko bakatwa bimwe mu bice by'imibiri yabo. Nyuma y'umushinga watewe inkunga na Amerika wo gukora ubushakashatsi ku nguge 400 zo muri Liberia, izi nyamaswa zarimuwe zijyanwa ku kirwa kidatuwe. Hari abashinzwe kuzitaho bazigaburira kuko zidashobora gusubira mu ishyamba. Turangirize muri Malawi, abantu bagera kuri 700 bo mu duce dutandukanye batangiye gukoresha amashanyarazi atangwa n'ingufu z'izuba mu gihe abagera kuri 80% babaga bafite ikibazo cy'amashanyarazi.